this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. Got the ropes, got the gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you run behind and make exterior inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble. Apakah dia menggolongkan dari menjaga Ismail? Bukan! Sudah lakukan! Rusa sudah lakukan! Dengan santainya Rusa tadi mengentakkan bola di sudut kanan gawang yang dijaga oleh Alvarez sudah lakukan! Dengan santainya Alvarez mengentakkan bola. Membagikan Alvin dengan santainya orang yang akan menjadi eksekutor keempat. Pura disatukan dengan santainya Pura. Dengan santainya Gunawan. Setelah ini terjadi gol, maka pertandingan berakhir dengan skor 5-3. Kita saksikan Hikmal Maulana. Hikmal! Hikmal saja oleh Aziz. Hikmal! 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 Kemudian tetap sekalian. Kemudian menjadi penentu, kita saksikan membuka pikiran Anda, memberikan semangat. Akan menghadapi saudara Adrian di sana, 17, masih 17. Masa suara sama masih mendekat penentu pada saat kita saksikan. Terus, kita lakukan. Terus.